hatimaye nimeweza kusikiliza ile hoja ambayo mchungaji Ndacha na mchungaji Elizabeth Mkuru ambayo waliweza kujadiliana kuhusu mambo ya Trinity. Ukitafuta katika Biblia neno Trinity hautaipata kabisa. Ukitafuta katika Biblia neno Trinity huwezi ipata zaidi. Tunakubaliana zaidi. Wanadamu wa leo wametamani zaidi kumchunguza Mungu. Wanadamu wa leo wametamani sana kuona Mungu zaidi, ama wametamani kujua Mungu kuliko jinsi aliyotufunulia. Na kwa hivyo mwanadamu anataka kuona Mungu vizuri, aone kwamba huyu ni Mungu, huyu ni Yesu, huyu sijui ni Roho. Wanadamu wanataka kuchunguza zaidi kwa kujua Mungu, na venye mwanadamu anatamani kuchunguza Mungu zaidi, hivyo ndio aweze kujua Mungu. Wacha tuangalie katika kitabu cha Exodus, kitabu cha Kutoka ni 33 verse 20. 33 verse 20 Kutoka inasema hivi. Inasema, kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona aishi. Huyu ni Musa, alitamani sana kuona Mungu, lakini Biblia inazidi kutuambia kwamba mwanadamu wa kawaida ambaye amebeba mwili ya dhambi hawezi ona Mungu na aishi. Siku ya leo tunataka kuona Mungu jinsi alivyo. Tumekuwa ile kiwango cha kwamba tunataka kuona Mungu zaidi, na kuona mwanadamu yoyote anaweza ona Mungu na aweze kuishi. Nilisikia mjadiliano kabisa na ikawa na mchungaji Elizabeth jinsi aliiweka jinsi ipasavyo. Nikana kwamba ninaona kwamba wachungaji wa leo ambao ni wa Kiadventista hawaelewi ni jinsi gani ambao, ama hawaelewi ni maandiko takatifu vizuri, ama hawaelewi ni jinsi gani tunayofunza, ili wala ambao ni bado ndio wajakomaa katika kiroho waweze kuelewa Mungu vizuri. Kuna vile unaweza eleza mtoto mdogo akose kuelewa ni jinsi unamaanisha, lakini kuna ile njia rahisi unaweza tumia mwanadamu ama mtu mchanga katika imani aweze kuelewa Mungu zaidi na aweze kujua kupata tumaini. Kuna vitu zingine tunatumia, lakini si kana kwamba ati tunasema kwamba Mungu wetu. Nimesikia kwamba mngekuwa mkijadiliana mkisema kwamba tunasema kwamba Mungu